Iyo bavuze Gikundiro biyumvamo ikipe yambara ubururu n'umweru, iyo nta yindi. Rayon Sports Football Club izwi cyane ku izina rya Gikundiro, ni imwe mu makipe akomeye kandi afite amateka maremare mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Amateka ya Rayon Sports kuva yashingwa mu 1968, ivuka rya Rayon Sports yashinzwe ku wa 25 Gicurasi mu 1968 i Nyanza. Amakuru ya SSSF ashyira uwo munsi nk'itariki y'ishingwa ryayo. Mu ntangiriro ikipe yari ifite isura y'ikipe yo mu karere ka Nyanza, ariko uko imyaka yagiye ishira yagiye iba imwe mu makipe akomeye mu Rwanda. Mu 1975 igikombe cya mbere cya shampiyona nibwo yagitwaye. Mu 1975 Rayon Sports yatwaye shampiyona y'u Rwanda bwa mbere, yaje kongera gutwara shampiyona mu 1981. Ibi byari intangiriro yo kuba Rayon Sports ikipe ihora ihatanira ibikombe bikomeye mu Rwanda. Mu 1986 kwimukira i Kigali. Mu 1986 Rayon Sports yavuye i Nyanza yimukira i Kigali, aho yamaze imyaka myinshi. Nyuma yaje gusubira i Nyanza mu mwaka wa 2012, ariko nyuma y'igihe gito isubira i Kigali, ari naho ikorera kugeza ubu ngubu. Kuva mu 1997 kugeza muri 2004, ibihe bikomeye cyane. Iki ni kimwe mu bihe by'ingenzi cyane mu mateka ya Rayon Sports. Hari ibikombe bya shampiyona yatwaye bigera muri 4. Igikombe cya mbere yagitwaye mu 1997 shampiyona. Mu 1998 itwaye indi shampiyona. Muri 2002 itwaye indi shampiyona. Muri 2004 naho itwara shampiyona. Ibi bikaba bimaze kuba ibikombe bigera muri 4. Mu mpera z'1990 Rayon Sports yari ifite ikipe ikomeye cyane kandi yatangiye no kugaragara ku rwego mpuzamahanga. Mu 1998 Rayon Sports itwara Sekafa. Mu 1998 ni umwaka udasanzwe mu mateka ya Gikundiro. Uvuze bya Gikundiro bwakwira bugacya. Iyo ni Gikundiro, ikipe yambara ubururu n'umweru, ikaba yataziriwe akazina ka Gikundiro, aho usanga iyo yakinnye amahanga yose, ibihugu byose no mu mpande enye z'isi zose bavuga Gikundiro bayiririmba. Rayon Sports yatwaye Sekafa icyo gihe ikinirwa muri Zanzibar. Ku mukino wa nyuma yatsinze Murandege yo muri Zanzibar ibitego 2-1. Nicyo gikombe mpuzamahanga gikomeye Rayon Sports yatwaye kugeza ubu. Mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2019 Rayon Sports irongera irazamuka. Mu mwaka wa 2012 Rayon Sports yagize impinduka ikomeye ubwo yafatanyaga na Nyanza FC, nyuma y'uko Nyanza FC yari ivuye muri shampiyona. Nyuma yaho Rayon Sports yongeye kugira ibihe byiza. Yatwaye ibindi bikombe bya shampiyona bikurikira. Muri 2013 yatwaye shampiyona. 2016 2017 itwara indi shampiyona. 2018 2019 itwara indi. Ibi byatumye Rayon Sports iba imwe mu makipe yatwaye shampiyona nyinshi mu Rwanda. Igikombe cy'amahoro, Rayon Sports nayo yagize amateka akomeye. Mu gikombe cy'amahoro mu myaka itandukanye yagitwaye inshuro nyinshi, harimo icyo yatwaye mu 1976, 1979, 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2005, 2016 na 2023. Nk'uko imibare y'amateka
y'amarushanwa abigaragaza. Rayon Sports n'abafana bayo. Rayon Sports yaje kumenyekana cyane ku izina rya Gikundiro kandi ifite umubare munini cyane w'abafana mu Rwanda. Umuco wo kuyishyigikira cyane cyane mu mikino ikomeye nka Rayon Sports vs APR FC, aho usanga abafana bose ku mpande zombi babukereye kubera iyo kipe yambara ubururu n'umweru. Ndetse nanone Rayon Sports iyo yakinnye na Kiyovu Sports usanga abafana benshi bashaka kwirebera amacenga n'abakinnyi bakinira Rayon Sports. Igice gikomeye cy'amateka yo mu Rwanda ahanini usanga kigizwe na Rayon Sports. Ku rwego rwa Afurika, Rayon Sports imaze gukina amarushanwa atandukanye ya CAF, harimo CAF Champions League, CAF Confederation Cup, African Cup of Champions Clubs. Mu mwaka wa 2018 Rayon Sports yakoze amateka muri CAF Confederation Cup igera muri 1/4. Bikaba biri mu bihe byiza cyane ikipe yagize ku rwego rwa Afurika. Ibikombe bya Rayon Sports. Kugeza kuri ubu Rayon Sports ifite ibikombe 9 bya shampiyona, iby'amahoro ndetse n'icya Sekafa. Shampiyona ya Rayon Sports yatwaye mu 1975, 1981, 1900 ndetse n'ibindi twagiye tuvuga hejuru. Igihe ibikombe Rayon Sports yagiye itwara bikaba ibikombe 9 byose. Reka noneho turebere mu batoza bagiye batoza Rayon Sports, bagiye bagiramo ibigwi kandi bagahesha intsinzi Rayon Sports, bituma abafana ba Rayon Sports batazayiva mu mutwe. Yego, reka turebere hamwe abatoza bamwe bagize uruhare rukomeye mu kwandika amateka muri Rayon Sports. Ntabwo bangana ku byo bagezeho, ariko hari amazina adakwiye kubura mu mateka ya Gikundiro. Turacyavuga ubwiza bwa Gikundiro, turacyavuga amateka ya Gikundiro. Gikundiro ukomeje kwivuga bwakwira bugacya, ukiyongeza imyaka, ukiyongeza n'indi. Ntabwo afata amateka ya Gikundiro ngo avuge umunsi umwe ngo yarangize. Umutoza wa mbere ni Raoul Shungu, umutoza w'ibikombe byinshi. Uyu ni umwe mu batoza bakomeye cyane mu mateka ya Rayon Sports. Umunyekongo Raoul Jean Pierre Shungu yayoboye Rayon Sports mu bihe bitandukanye, cyane cyane hagati y'umwaka w'1997 kugeza muri 2004, ndetse agaruka no muri 2008. Mu gihe cye Rayon Sports yatwaye ibikombe bya shampiyona byinshi, ndetse harimo Sekafa n'igikombe cy'amahoro. Mu 1997 Rayon Sports yatwaye igikombe cya shampiyona. Mu 1998 Rayon Sports itwara ikindi cya kabiri. Muri 2000 Rayon Sports itwara icya gatatu. Muri 2004 Rayon Sports itwara icya kane. Itwara Sekafa mu 1998. Itwara igikombe cy'amahoro nacyo. Itwara igikombe cy'amahoro nacyo mu 1998. Ibyo ni bimwe mu bikombe Raoul Shungu yatwaye. Ibi bituma Shungu aba umwe mu batoza bafite amateka akomeye cyane muri Rayon Sports.
Tugere ku mutoza wa kabiri, Roger Rudasingwa, umutoza bakunze kwitirira ibihe bya zahabu. Roger Rudasingwa yayoboye Rayon Sports kuva mu 1995 kugeza muri 2000. Niwe wayoboye ikipe mu gihe yatwaraga shampiyona mu 1997 n'1998 ndetse n'igikombe cya Sekafa mu 1998. Ikindi gikomeye nuko mu 1998 yabaye n'umutoza w'Amavubi, Didier Gomez da Rosa. Umufaransa Didier Gomez da Rosa yayoboye Rayon Sports mu gihe cy'umwaka wa 2012, umwaka wa 2013. Mu mwaka wa 2013 Rayon Sports yatwayemo shampiyona, iba imwe mu ntambwe zikomeye ikipe ya Rayon Sports yongeye gutera nyuma y'imyaka itari mike itarayegukana igikombe. Umutoza wa kane ni umutoza wagaragaje Rayon Sports mu bihe bishya. Ni umwe mu batoza bagize uruhare mu ikipe yagiye igaruka ku rwego rwo hejuru mu marushanwa yo mu Rwanda no muri CAF. Undi mutoza twakurikiyeho gatanu uwo ni Masudi Juma. Masudi Juma yaje muri Rayon Sports muri 2016-2017. Masudi Juma yayoboye Rayon Sports mu mwaka Masudi Juma yabaye umutoza wa Rayon Sports mu mwaka wa 2016-2017 aho ikipe yatwaye shampiyona. Ni umwaka abafana ba Rayon Sports bibuka cyane kuko ikipe yari ifite ikipe ikomeye kandi irimo abakinnyi benshi bakomeye. Olivier Karekezi, umutoza w'umukinnyi wanditse amateka mu Mavubi ndetse no mu ikipe ya PRFC. Olivier Karekezi yayoboye Rayon Sports mu mwaka wa 2017-2018 kuba yarayibereye umukinnyi w'ingenzi. Umutoza wa karindwi ni Robertinho Oliveira. Igice cy'ingenzi cya Rayon Sports muri 2018, Robertinho Oliveira Carvalho de Carmo uzwi cyane nka Robertinho yayoboye Rayon Sports guhera muri 2018, yagejeje Rayon Sports ku bihe bikomeye muri CAF mu gihe ikipe yageraga muri kimwe mu makipe akomeye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Reka tubabwire urutonde rw'abatoza banditse amateka muri Rayon Sports. Raoul Nshungu, ibikombe byinshi. Roger Rudasingwa, Didier Gomez, Ivan Minnaert, Masudi Juma, Olivier Karekezi, Robertinho. Ibi byari bimwe mu mateka yaranze ikipe ya Rayon Sports. Mukoresha like, comment. Nimba hari ibintu ushaka kumenya ku mukinnyi wa Rayon Sports cyangwa umutoza, ubyandike muri comment tuzagusubiza. Ukomeze kugira umunsi mwiza.